Ушунча байлыкты бербей, менин кыйынтыгымамды таап алган жокмун. Ministerin mallarımızdan göçkö görkөmdü үчүн ушундай жакшы. Президент Садыр Жапаров Курман айтка байланыштуу айт намазга катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 9-июлда Бишкек шаарындагы Усубалиев атындагы аянтта Курман айтка байланыштуу майрамдык айт намазга катышты. Майрамдык айт намазга өлкөнүн жогорку жетекчилиги, дин кызматкерлери, ошондой эле 10 миңдеген кыргызстандыктар чогулду. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ما لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الثقلين والأبرار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رب العالمين dualarımızı kabul kılgın, ayetimizi mübarek kılgın. Ve sallallahu teala ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ayetiniz mübarek olsun.